ASDC asong tumpen ingdeng thomkebra troxy ASDC amahang ke thegarni katalon pon Aruni Bhaikre Troxiarni, Lakhain Korapli Deopani MSC constituency ke Parlo, Arnam Langpi Nirja Klamalong, ASDC Bokajan District Committee at Tumpen Chipatirpi Ponsi, Ingdeng Thomkebra Troxy, ASDC Amahanke Thegarni, Catalon Pon, Jaimega Teng Pen, Me Pangching Ponsi, ASDC Bokajan District Committee Amipu, Komol Singh Bela Penalang Lilong, ASDC Bokajan District Committee Founder President, Kang Therbe Cherabdunsi, ASDC Alama Ingthurpon, Bangso Amelong, ASDC Bokajan District Committee Secretary Sunil Tokbi, In charge ASDC Bokajan District Committee Sting Norkro, ASDC Bokajan District Committee Youth President Bida Singh Tiso, KSC Richie Kip Mit Hengtom Central Committee President Jameson Timong Lapen, Songalong Klem Rapet Kethe Gedinga Tum Chetong Dunsi Mesen Me Etpen, Talon Pachun Pon Hanjang Langsung Pena Egyptian Rong Pinang Kilo Abirta, Malong News. Pini Thomkebra Troxy, ASDC Amahange Thegani, Talon Mangalahelo. Litum aku reorganize to reconciliation putaklo litum mane aku mane puthot mane autonomous state movement kepang tangi basi litum all mane Karbianglong district plido Karbianglong pen west Karbianglong tan litum data son barden siri bilo ate amhanga thegani bilo dipuet kota long dadulo lapen dokmuka den golong dadulo yola sonsi litum long pli adim dolo dak Karbianglong pel west Karbianglong asi itu aku puthot hemprek abang ke itu be puthot pangtang pasi itu reconciliation puthak itu emlo lapen men ke hen non regional bong itu non mane call pilo EPLC tu man same je sibet ke dura pe je phan mate mane la hemprek puthak sibet ke kem na phas da mane onta tu me kroi ke sabla je ai ka thar mate EPLC tu ke pachu beilok nanta mane pilo la tum ko pilo Servan cap no jud rong sorpan chong thuilo servan cap nothing abdelo jata servan cap ta mane ni tumke pudo aprang la election po bahrum ke uni lage election ave kuson do po or taking air of election ka do be lang tumda participant tung ka do be election ta rat apna ke pachu be ka do be lai dolo la pen la tumke hemprek hang pe non ta mi mona mi sita pipelang pasi chinyang po rat tuman sta mi tum non aprang ateng aprang ta tumke ASC tumke hemprek hang pe tum state nang lelo tapi state nang 30 department nang ke vanlo itum la so 30 department pasi non stame suli bomlo non mane non BJP tum ta chuyorlap lo non lai ekdam mane appointment pilong le contract mane pil ho komyong pilong le ha dispur pe nang pilap kadobe non ke mane pilo Karbianglong sor bangen non ke pilo contract juklem no be unemployed side lo sakurita ho dispur pe nang pilap dormaha ha dispur pe nang pi lai kadobe tum ni tum ke chpai pon po hello hemprek bana ke long pu kalidalang pasi nale tum ahrodak pen lai tum ason program dengbom amate athak ni tum dengbom me munam tan pi bom ni tum hemprek puthak ta ni tum tanong te pudam lo te ni tum pena bhere ke hemprek puthak ke me munam pi bang be anu preke lapen kaskom tum latum claim dam ha Delhi latum ke kaskom tum pen ke claim nang be hello ni tum ke ningo e latum ke claim sta me latum ke government long si government a click long si do ke congress tum claim lo congress nothing isina ta kichun thegong le ni tum nang koi ko he e si bansi nang koi la mane 30 department bang data hola tum da 45 department man data ho hala song ke duik pik lo non nal tuma song sitam be kalang lo lapen ge episode sita kalang lo lapen ge kanchas dikom da kalang lo sila song bong hemprek ke hang dam dilhi long nampo kumania song to mangke dilhi police are deng tame memorandum lo pidam po lapen ge prek jam odak ke thei ding no hachi tong te kang lo la sikolokso kachi song a process pen ke dam si na to jasimet hemprek long ji puining thedo lake a process bangke democratically se chong po lahelo athema eli tum ke believe lo democratically mane hong bidhan ateng pen democratic ateng areng be gothatik ateng pen lahelo dak mi munang pi hadak Delhi police long alam kali lo ladak hadak dam re nai polam kali mane dak aprang 30 department ha Delhi dam re kali dak si mi munang pe lo dak si dhana dolo dak si mane DC office long dhana dolo dak si video office long delo la se hola dak dam re si kumyong ji polam mane chun ji polam bole ba dam de si chunche de ji polam be lage ni tum street bang lain
Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.